Dengolun lahlun kisah, dengolun kisah Siti Maryam, Maryam Judu nepitan Anu nekana ya Allah, anu nekana malaikat pro ban saboh badan lah badan mume Maryam ke Nabi Isa ya Allah, ke Nabi Isa ban lahir Isa pomas manuna udi aso si bije matana jodi Isa pelam hayun gecum ge ubun ka oleh poma Yahudi tanyong bali menguro Maryam imro tan sapuhabana seorang Isa di dalam hayun bekaturi lon yang Tuhan benar. Oh raya Isa gena pekawin Sido handitem inong lam donya neco Isa nyope umanyang tetap digopnyan langit kedua malaikat pro ban saboh badan lah badan mume Maryam ke Nabi Isa ya Allah, ke Nabi Isa ban lahir Isa pomas manona udi aso si pije matana jodi Isa pelam hayun gecum ge ubun ka oleh poma Yahudi tanyong bali menguro Maryam imro tan sapuhabana seorang Isa di dalam hayun bekaturi lon yang Tuhan benar. Oh raya Isa gena pekawin Sido handitem inong lam donya pe Isa nyope umanyang tetap digopnyan langit kedua